bodasa mapakane japret yarangku sindang bodasa kentuna mapakane japret anu bagus kentuna disuka mati jepret di sarangan Bapak Abbas kampung sawah tong luluasan mapakani jepret anu bager deui ayeuna tong luluasan mapakani jepret anu bager di sarangan Bapak Abbas kampung sawah tong luluasan mapakani jepret bager sindang bodasa mawakane japret ya laku sindang bodasa mawakane japret kentuna oyong disarang Kasim Ebrek Jaya di sarangan mama ama bangkung hidup tong luasa jautan jakana kidano Paida cangkot podas di sarangan ibu Saina babakana rangas punanya tua hari itu apapun anu edan elin jauh komat maksono bakurin anu bager deket ge demi kami katin Bapak Dadang bos kusen anu bager disarakan ibu neneng mama angkat mangka hari dinasaki supaya bayar patna Bapak Ujana PPJ tilu anu bagus Pak Ijana PPJ tilu Hoyong di sarangan ibu Karasina sarang neng Karasia yang akan ulah wakat luluasa apa midi segala daik di sarangan ibu sarana rumah gaduhan ini nasi bonto Sari sindang bodasa ayeuna sindang bodasa kentuna disuka mati apa naro kucer maka bahadar kici ulana pokontung kentuna di Purwadadi olah waka Mbahna Serli Pati kita deklok ono bagus Mama Yati nu ngagaduhan entok bodas dua luluasa Mama kani jepret di sarangan Bapak Abbas kampung sawah apayuna nah itu
bagja dengan
Aturan wilujeng tepang kasadaya kaum dangu wah Haji Aom kiara payu kasadaya kaum dangu kesenian kebudayaan kesanasan es lumayan pokok dianggo hiburan ngaraket duduk lurah alah Pak Haji Om MTH Debi seperkenca Mama Hajalia MTH Garapayu yang kaget tika bodoh nyangakeni buranana dia bisa para kancan nyangake lagu-lagu Samudaya Kalepatan Samudaya Kalepatan Wah Haji Aom Garapayu kagagalan jisim abdi kopokonang kopodi bang bara lewa badabangan badodi sang sarang Mama Jahlia Moga ngapunten Moga ngapunten Samudaya Kalepatan Wah Haji Aom MTH Garapayu Mama Hajalia MTH Garapayu Sumangalinggi lah iya Oke sanes kumangkungan remau geradi dika Den abasa sarang sofana sumawo asosilaan Wah Haji Aom MTH Garapayu Mama Hajalia MTH Garapayu yang ngake di Kamodoa Majar hari Majar Majar mane neka huma ari kaca mah kedimandikan Wah Haji Aom Kiara Payung Mama Hajalia MTH Kiara Payung Majar mane eta Majar mane reka ruhnya ari kaat dia mah sok jalir janji Bah Haji Kipai MTH di sarangan Umi Haja anak
pikiran Mama Erna Cikampek, di pikiran si Horeng Kagungan, Wah Haji Aoma Kiara Payung, Mama Hajalia RBH Kiara Payung. Jauh raja turun jantung jadikeun toroyana geuningan jadikeun
pasar Johar nopus di asma warisan nyok truk galora cacatur api alana mandiri jaya pede rampe pasar Johar Siliwangi pasar Johar lintas warna Tanjung Jaya nopus di asma warisan nyok jeruk galora cacatra antaranya no pasar Johar lintas warna Tanjung Jaya Siliwangi Bapak Haji Ade Sahrudin Jalintri Muturi Oyong pisar ngarang Mama Haja Heratin Wagaduhan warung sarba ayah Monong kuring pada narati Api alana mandiri jaya pede rampe pasar Johar Monong kuring paling narati Nalim depeng acuri keradiok pandang sari di sarang arah mama halim hingga bela pasiran kalipe Bandara Bangeria Mona pikir kuring kesnai Aju mani supir pasar Johar Wong mahal Yono pasar Johar lintas buara Tanjung Jaya Mono pikir kuring kesnai Pak Ade Sahrudin Jalintri di sarangan Mama Haja Herati Rilingan sisi apapun kau menjaya Mama Anti anu bagus Rilingan sisi cai Bapak Haji Ade sesepuh radio Pandasari di sarang mana Mama Haja sanati unsikat teluk jambe no herang cai talaga orang Bapak RT Kasim Ebrek Jaya orang Elik Kanali Mama Ama Bangku Kideng Karokra di dunia apa nak rambut cara makan padarak di anu bagus kurang umpara Jamila buah mora Dadap cangkring sisik kawir ngajajarong Mama Oki anu
alana